TRPC ni chairman Patal kanyaJamatia ni Twidulmungbai laithangna salni saltam romoi Gomati Hangkhor ni dalbidal Amchaio ni bialo klajak lukurokno manikhani bakha khalsa 8 cha salo Ampi block ni nograi tangharia morwa kamlaite mande Amchaio bakjaka relief materials बस यार Genangai wati mani bagai flatumani bai tabu sujarawa Tripura Hangkhor chokha Khorang tamchito borokni lama abo haikino tabu bote khoroksa borokni mani khoma kathai kamakha kabangma lokorokni nokhok dilomani bai kochogai thangka kabangma hubar khlaine rokni maikhol bukiteng barite nokthai abo haijora hameri jorawa hastani bialok lajak lokorokno chuba chokhlainani bagai shikangai phaimani hayung beramni NGO khalsa 8 laithangna saljiba saljito romoi haste genangai berainai mani yaglo losni mari chaitogoi nai mani yaglo paithago father hasteni dalbidal mane tubui phaiga khalsa 8 mothane adongrok TRPC chairman Patal kanyaJamatia ni Twidulmungbai laithangna salni saltham romoi Gomati Hangkhor ni dalbidal Amchaio ni bialok lajak lukurokno mane khani bakha khalsa 8 cha salo Punjab hasteni phai sopaika kaitham trakupulong mane khnai Asalo TRPC ni chairman Patal kanyaJamatia ni manjak mungo Ampi block ni nograi tangharia marwa kamlaite mande Amchaio bakjaka relief materials nukhungkhung jani joto nangmani mane khane bakjaka hanisaka TRPC ni chairman Patal kanyaJamatia bai Tripura ni joto lokorokno khaga hamya phare jang saimane kisa salni sakango Tripura o asake flatengka sali saltan wating kabang wamani bisingte mone bagai sini joto Amchaio breng ne kabang man sagana flatni effecting ifa angka ab victims family rokno joto na sing sarkar ni bisingte tu suba sukhai tongke ba NGO bisingte suba sukhai ke ba individual ke ba department amte ke suba sukhai ka aifana je victims lukhongrok asakena lukhongbai thangmani ulo bial klaija tei bises klaige kami Amchaio bisingo je jaga remove area a jaga rokong khangke belaikena suba surok belaikena pal suba sumar mani isa angkai abani bangai bial belai nukjaka ke abno tegi Chini sukma tui sengje khaimani abani bisingo TRPC department ngai be khaika boni badai seng khalsa 8 international NGO no seng borok no shahor ka borok sini o Tripura ni thati khobor ni situation na tha boni porike borok no ringka boitha abo haike borok bahane borok ni bakhak tui subana ni bangai borok khaika borok no pipeline hambai marogo tamning khangke abo hai jorago sengno tam hunai borok bai kasam ni simia ni simlaijak ga age ang NGO khai tongfro ni simi borok bai kaham na borok bai simlaijak belaikene borok bai sing sam khansa tangjak abani bagine ringmani bisingtei borok sokpaika borok bawa haine borok ni OT mangkha sara world wide ni borok mate hai sam khai je jaga disaster nga aro borok ni sini mung nuklai mung salai mani bisingtei thangai borok subang obo haikene borok tini Tripura hawasini subya kabang manu khungrok no subaro nani bangai borok nang boikha tei borok khabai kubai klaigi tini oroni go sengse nei tong tabo marwa o nograi mandei tei marwa o tinta center ni joto o kaise jaga buku klaigi je victims nu khungrok no joto no je karja getei klaigi je sini government report do borok ni full damage baksa half damage saifane seng relief kemo attend tongjak relief kemo register engjak borok joto no sengje mamani no borok no tabo rojagai to to oroni o rojak mani go besang nukha pura family kids manai ke seng oroni o nuk mani go seng mattress bunukha te tahosnai sungmani maitek piang ata kathi bucket gunda rignai te kanmani ri te gunda rok omo hai juta rok obo joto family kit pura rojagai to kaboni bagai pipeline hambai marogo tini sini international NGO je sini Khorang bai te sini arni go bir manu go bai borok tini simi da oro na onno jaga bor na continue borok je jaga o bises klaige ang je jaga o naikha je jaga sing naigai
पहिला निसिमिनो visit family center jesek sang kabang mansa visit khlaikha engke je jaga o suk diaku tei palni sobasu shok diaku abano ko kaha ki busidi kabang mana center engke sare Tripura phiaba je jaga o Amchaio pisa sobasu shok diaku podre porni sobasu tei je jaga o sobasu ni deprived folk tei deprived area remote area abo hairogo no target thagiseng abono rezagin tetamo Ampi block ni under se chenjala ha Amorpur Korbo Croatiabari abro cover khajaben tetabo start khaja thara tinta center ni campaign ni joto victim list tomone abo joto orange list start khaja abo continue thanai a 3-4 ta block ni under je jaga o joto nislai subasu kaham ke man thokhoya tei bial area जी हम आज आए हुए हैं ओमपी गोमती डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे जिन लोगों के 100% फुली डैमेज घर हो चुके थे कुछ हमने खुद असेसमेंट किया था देन एसडीएम साहब से जो लिस्ट ली थी उसके अनुसार उन सब लोगों को आज हेल्प की जा रही है। हेल्प के जरिए उनको मैट्रेस दिए जा रहे हैं, ब्लैंकेट दिए जा रहे हैं, बेडशीट्स हैं और ज़रूरी सामान घर का बर्तन हैं, काफ़ी आइटम्स हैं, 12-13 आइटम्स हैं। वो सब आइटम्स जो है आज जिनका घर फुली डैमेज हो चुका था उनको दिए जा रहे हैं। मेनली ये सामान पंजाब से आया है जहाँ पे सामान काफ़ी जहाँ पे मिला नहीं, कुछ आइटम्स जो लोकल आइटम जो ट्रेडिशनल आइटम्स थी वो तो मिल गई थी लेकिन बाकी का आइटम जो था वो पंजाब से मंगाना पड़ा। तो कल ही सामान आया तो आज हमने डिस्ट्रीब्यूशन उसका स्टार्ट कर दिया। ये गोमती डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, उसके बाद अमरपुर, उदयपुर और साउथ डिस्ट्रिक्ट में जितना कवर होगा, जितना हमने असेसमेंट किया है वो सारा कवर करेंगे। TRPC ni chairman Patal kanyaJamatia ni Hangkhor khalsa 8 mothani abohai chaito bungo belai kha kaham yafar ka haste ni ju tulukura phaina salba saldog romai haste kitingai bialok lajak lukurok no chuba sukhlai thangnai khalsa 8 motha hanebo shaka TRPC ni chairman Patal kanyaJamatia Ampi semi বিপ্লব নি ককথম চিনি খরা আপনার স্বপ্নের গাড়ি কেনার সেরা সুযোগ এসে গেছে। দুর্গাপুজো এবং দীপাবলি উপলক্ষে ত্রিপুরা এবং বরাক ভ্যালির জৈন উদ্যোগের সকল ব্রাঞ্চে এই বছরের সবচেয়ে বড় অফার চলছে। আগামী 30 অক্টোবরের মধ্যে মারুতি সুজুকি নেক্সা, আরিনা এবং কমার্শিয়াল গাড়ির ডেলিভারি নিলেই লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে একজন ভাগ্যবান পেয়ে যাবেন সম্পূর্ণ ফ্রি একটি মারুতি ওয়াগনার। বিশ্বাস হচ্ছে না, কিন্তু এটাই সত্যি।
এক্ষুনি আসুন এবং আপনার পছন্দের মারুতি গাড়ি কিনুন। সাথে পেয়ে যান আরেকটি নতুন ওয়াগনার জেতার সুবর্ণ সুযোগ। এমন দারুণ সুযোগ মিস করবেন না। স্টক সীমিত, তাই আর দেরি না করে আজই চলে আসুন আপনার নিকটবর্তী জৈন উদ্যোগ শোরুমে।